Yes, ni The Quick Times News rero nk'ibisanzwe uko niko umuhango wo gushyingura abazize impanuka y'ubwato igoma ndetse bavaga Minova bashyinguye kuri uyu munsi. Uko niko bashyinguwe muri rusange mu gihe abaturage bo ubwabo bari benshi bitabiriye uyu muhango, ndetse wumvaga benshi bavuga yuko bavugaga mu gihe gishize yuko mu nkuru mperutse kubaha bavugaga yuko bashaka gushyingura abantu mu buryo bwabo bishakiye, ariko leta yo yahisemo gushyingurira hamwe muri rusange mu buryo bwo kubafasha, haba abazize iyi mpanuka baba batishoboye cyangwa se bishoboye, babashyinguye muri rusange nk'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umuhango rero wabaye kuri uyu munsi, ubwo hari abitabiriye uyu muhango benshi nk'uko mubibona, ni amaserikeri menshi, ni imva nyinshi, ni abantu benshi bari bashungereye, ndetse na buri muryango wabuze uwabo babashije gushaka abantu babafasha kubatwara, ndetse n'umuryango nk'uko mubibona utabara bari baje kwitabira uyu muhango no gufasha aba bantu gushyingura abazize iyi mpanuka y'ubu bwato. Ni The Quick Times News rero nk'ibisanzwe n'ubundi nta kindi usabwa uretse kureba aho handitse subscribe ugakandaho, maze tugakomeza kubana 5 kuri 5 mu makuru nk'aya ngaya. N'impanuka rero n'ubundi imaze icyumweru ibaye, aha ni imiryango yabashije kubona ababo, ndetse abatarabashije kubona ababo bafashe amafoto nabo bajya kwifatikanya n'abandi. Kari agahinda kenshi kuko muri kubibona, wari umubabaro mwinshi mu gihe bashyinguraga ababo. Ni The Quick Times News rero nk'ibisanzwe dukomeje kubihanganisha ababashije kubura ababo muri iyi mpanuka, tunamenyesha ko rero nubwo bimeze bityo hari abatarabona ababo bamanukanye n'ubu bwato. Ngira ngo murabizi yuko ubwato bumanuka hari ababashije kuba bari mu byumba batabashije kuzamuka cyangwa se batabashije gutabarwa. Abo bose rero nta kindi byabaye ngombwa yuko bashaka abamarine cyangwa se babandi bashinzwe gushakisha abantu mu mazi, bakabamanuka hasi bakajya kureba. Mu makuru rero dukesha umwe mu bari bitabiriye uyu muhango, avuga ko biracyakomeye kuba babona aba bantu bose. Ngira ngo habashije kubura abantu bagera muri 200, kuko ubu bwato buvuga yuko bwari burimo abantu barenga 300. Rero uyu munsi hashyinguwe ababonetse, naho abarenga n'ubundi 200 baracyarimo hasi. Ngira ngo mu nkuru mperutse kubaha nababwiye yuko abaspecialiste bazanye bamwe bohereje mo hasi kuba bajya gutabara abo ngabo bahaburiye ubuzima, ngo barebe ko bazamura imirambo cyangwa se imibiri y'abo ngabo baburiye ubuzima muri iyi mpanuka. Ariko umwe mu bo bohereje nawe yaramanutse ageze hasi nko muri metero 12, ahura na gaze azamuka vuba na bwangu, nawe avirirana amaraso mu matwi no mu mazuru. Ku munsi ukurikiye nawe yahise yitaba Imana. Murumva rero ko bitoroshye kuba wabasha gukura umuntu muri kiriya kiyaga. Murabizi ko ikiyaga cya Kivu cyuzuyemo gaze, haba hasi cyangwa no hejuru gaze irahari, ndetse ikomeje kuba yacukurwa. Ngira ngo murabizi ko mu kiyaga hagati hari aho bacukuramo n'ubundi iyo gaze rero kuko ubona ubu bwato burohama bugwa aho ngaho hari muri metero 1000 ngo bugere ku nkombe, ariko biravugwa yuko bwamanutse mukimara kwiyubika bumanuka bujya hasi muri metero 500. Rero abarokotse ni bake bagera muri 78 uko bivugwa, naho ubundi abandi bagera muri 200 babashije kuhasiga ubuzima. Abaturage rero muri rusange nk'uko mubibona bagize imyigaragambyo, bamwe baratabaza bashakisha uko babona baba, ariko na n'ubu kugeza amagingo aya ntabwo barabasha kubabona. Bamwe rero mu babashije kubabona nibo mberetse mu mafoto yabanje barimo barajya gukora umuhango wo kubashyingura, naho abandi bo barakorera ibiriyo ku mafoto, ndetse bamwe muri bo bakomeje n'ubundi kuvurwa abarokotse iyi mpanuka. Nk'uko mubibona ari nabo bakomeza kuduha ubuhamya yuko abari bari muri iyi mpanuka ari abantu barenze 300, bavuga yuko bari benshi ndetse n'imizigo yari myinshi ubwo ubwato bwarohamaga. Bavuga yuko rero ubwato kugira burohame byatewe
n'ubwinshi bw'abantu ndetse n'ibintu byari bwikoreye mu gihe ubwato bwo bwari bwemerewe kuba rwatwara abantu batarenze 50 ariko biravugwa yuko ubu bwato bwari burimo abantu bageze muri 200 barenga ndetse bakagera muri 300. Leta ya Kongo rero nayo yakomeje kwihanganisha abagize ibi byago ariko ibizeza yuko izakomeza gukora uko ishoboye irebe ko abantu babasha kubona ababo ndetse bakabasha kubaririra babareba ndetse bakabasha no kubashyingura. Ni The Quick Times News rero nakagaruka, nta kindi usabwa uretse kureba handitse subscribe ugakandaho maze tugakomeza kubana 5 kuri 5 mu makuru nk'aya ngaya. Lorsqu'on se rapprochait du marché de Kitoukou, le bateau a commencé à faire des mouvements inhabituels. Ils ont demandé à chacun de rester assis à sa place. Moi, j'étais assise du côté où étaient chargés des sacs de légumes. Quelques minutes plus tard, le bateau a lâché et tout le monde a sombré dans l'eau. Je ne sais pas nager, mais Dieu m'a aidée. Les accidents mortels se répètent sur le lac Kivu. D'autant qu'en plein conflit armé, ce moyen de transport est le plus sûr pour éviter les zones de combat. La veille de cette catastrophe, une pirogue s'est renversée à Calais, faisant 2 morts. Alors le ministre provincial tient à rassurer. L'État ne dormira pas, car les ordres ont été donnés. Mais les gens ne comprennent pas et ne respectent pas les ordres. Pour cela, il y a des gens qui seront sanctionnés, car il y a beaucoup de circulaires qui disent qu'aucun bateau ne peut naviguer sans bouée de sauvetage ou sans document de contrôle technique. Ça fait partie des causes qui ont conduit ce bateau à chavirer. Les autorités provinciales du Nord Kivu annoncent l'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités de ce naufrage mortel. Mais akina Mungu bandugu wangu, pardon. Ule kona madokima ya Kongo alete tujishe. Mini kuna kipande. Ule kona kipande kingine alete tujishe. Mina milomba pardon. Ule kona kipande kia dokima alete tuchange na kiangu tujishe. Chilombo na débloqué $580,000. Anapatia famille ya huyu mwanamke alikufa au Canada. $580,000. Anapatia famille ya huyu mtoto alikufa. Aneba supporte mambo yote njo huyu mtoto alikufa. $580,000. Ile franga yote natokea wapi? Ni makuta yetu natokea kukatanga. Makuta ya maminere, makuta ya matrakaseri, makuta ya mabitans, chilo mweko naribisha. Ile $580,000 awezi kuza bato ya kutambusha batoto ya Goma mu makondisyon ya bien. Ile $580,000 njuu ya nini awita taba bibi ya ba militaire une bapachi yako banoza tabi kwembe banavala. Mewona tosha $580,000 unapatia famille ya huyu mtoto alikufa. Mais c'est regrettable. Ni kusema Kongo ni pa Kinshasa. Donc Kongo ni Kinshasa. Goma haina Kongo. Donc Kongo ni pa Kinshasa. Goma haina Kongo. Chilombo, nsunja mamako. Matako ya mamako. Na matako ya babako na matako ya Nyakeru. Na nsunji ya Nyakeru. Koma kucheza na shi peuple congolais hivi? Abantu bari kufa ku inondation ya bateau. Aho ba prendre en charge njoo nini? Bantu banakufa ku inondation ya bateau. Ile $580,000 makuta ya kuza na wata bateau. Chilombo nsunji ya Nyakeru. Denis Nyakeru nsunji yako. Denis Nyakeru nsunji yako. Mama Martin nsunji yako. Chilombo mapumbu yako. Ni kucheza na shie. Donc hii famille njo famille spéciale kushinda bantu bale bona kufa ku est. Hii famille njo famille spéciale kushinda ba bibi ya ba militaire bale ba bwana bo beko na kufa ku front. Mama Martin Sunjako.